And a warm Pacific greetings to all our listeners and our viewers today, the Friday, the 15th of October 2021. O lewa se e mai le taimi ia ua iwa minute wa te inele tula e tolu ile nei fia la safaraile ile swafa marumalo lo tātou alii o Yesu Keriso o te whaatalofa tu ile pa ia mamano lo tātou wa tunu ile nei awa uli matango fie o mai o sa mola tunu pele ile nganga mare loto ia a o fea ngai i pea au kilani ma au tero nei ia ile isa fo i mavavau o tapu le COVID se fulmariva mai se lava nei au kilani tamaki makaurau i lona vai ngā tolu o mai tātou o le mea ua lava o le pule whaasoa le alofa malanga le leiro tātou tapa au sili le langi e lava o lea o lo whea ngai tātou mar COVID se fuliva peitai o lo manuia uma i tātou tasi le tangata talu ona sao mai le Delta variant. O te Talanoa la vaha u tangata Pasifika ma tangata lo tātou watunuu. E tō tasi le tangata Samoa lea ua a mia lo tātou watua o na o a fianga o le wha mai ko visi se fulma le vaile tu wha ilo le tūlanga ia ua sila fia o ma lo tātou watunuu o se tamā fo i mai le kālesia Assembly of God i mangele le kālesia le sa whapena o na mawhatia ma tō tele i a sui o le kālesia sa mau le wha mai ko visi se fuluiva e ave fo nei taime mo mole tuai e wha mai senga wha ma whanwhananga fo i le pa ia o le ainga ia i maiso le kālesia ono o le a mia i o le tamā ia i le malanga le maliu ma le oti tātou tau whaita talo i nei e whapena o na whesoso ni maile ngang o le tua maua le wha ma whanwhananga ai maise le tina ia ma le whanau whanonoa. Ai o se whapoponga whare nei o le tātou por kalame i lunga le BLU TV le Pacific Health Talanoa e se le matango fie o le tūlanga leo wa iai ia le whaanga soloina o ngā luenga le tui pui e le ngata i le matanga luenga le soifua maloloina o lo ngā lurue whaatasi ma au nanga wha Pasifika ia taipei o le Beta Drive Health Care ia a o mai i le Pacifica Health Group i Manurewa ia le ngata fo i leo le South Seas o le fono e le ngata lai au nanga i wha Pasifika ai o le tūlai mai o le community ai o lo taula mua ia lau whainga luenga ta tofi le atua mo la tu wharetua i sunga i whawhenga i ngai so se whata whaitaulanga pa pea fo i lata mali i wharetua matausi ia male loa lo sa moa o lava i whana witi mai tauina le tātou por kalame lo tātou tutu whatasi ia ma tātou ala langa whatasi le mautau ave sa moa tutu whatasi tātou te e ai le wha mai whainga tāle nei o COVID furuiva e fia le whailo atu o iai le nganga ia mo e fo i manato le tātou por kalame talu ai o lea sa whaatasi atu le Pacific Health Talanoa i le tātou Samoa Community Vaccination Action Initiative i Manurewa i le malai nei Tipolo i Manurewa Branch Road. Aiva aia i le tātou porkalami. Sui o le tātou asosi. Tama matene tuai o le kolisi o Samoa po le SCOPA. Ona o whesiringia lea, o whatu, o luna winga o lea e wha lua fo i le SCOPA i le tātou whaamoe lea. Ona o whasautai lea i stasi fo i o sui o le SCOPA. Ia le sunga il vai malai ia Asiata Fuimaono Aloalii Wright. Se whaisi na tātou whamtalanga. Ia tu sai fo i molo lātou ofo i nātou le whasoani i le whaamoe lea. Ia i le avala ma le whaaloalo. O te whaatalo whatua i lai sunga il vai malai ia po lau whionga fo i ngā whtasi Asiata Fuimaono Aloalii Wright. Ia o le sui mai le tātou asosi tama matene tuai o le kolisio Samoa po le SCOPA. Marolo soifua maua malange ma Asiata. Alofa malole soi komunia Lorenzo whaaftai at fo I mo le avanoa o mwhaiei o na tātou mafuta I le nei fiafi e moli at fo I whaaftai tele ia I le porkalame a le BLU TV ia mo le whaatalitala noanga o mawai le avanoa o le SCOPA ia New Zealand e whaiei fo I se sao ia le ngata le porkalame ia ai o le tau whai lava tātou te ngā lue whaatasi I le una ina lea o le tui pui te tonu si o tātou atunu o New Zealand nei. Ia le atunu o leo o tātou manui ai. Ma lore soifua, ma lore lange ma, ia I le whaafonga mai moa mai fōi, ia po whea lava o lo mau mai yeini nei whasara launga, e whaatalo whaatunu tātou por kalame.
ia o le talanoa ia ma le sunga ia Lorenzo Kaisara i nei tūlā le fiafi. Maloa fua ai lau o maua asiata ia whaaftai fo i le taimi whaavanoa ina ia alau whionga i tusai fo i ma le whaatala ulato le tātou porkalame. Ai e se lo la le lei i lo la e SCOPA ia le ngata fo i lea ia o lau whaasolo po lau tui ve sa moa. O le tulanga fo i leo mai tau ina tu le tātou porkalame asiata. Se pe wa e tu e tala vauta lua na umona whailo tui lo na lua o COVID se fulu i vau i lea. O le a tātou ele leo na ta amata mai. I le tulanga lea o lo i ai pele nganga. Ai le yo atu ta Talanoa i le fa moe lo fa nga solo nei manurewa. Se ta Talanoa lava i le maupo ponga lava o lo iai ma o lo o mau pea i le SCOPA tama matene tuai sa o tau wini tu tono le tātou kolisi i Samoa. E mwhaiuna e wha soa mai i metotia i le ngata fo i le wha whiwheo na wha o Sofia tama matene tuai o le tātou kolisi o Samoa ina ia tu mau matau tua pea e ui lava o lea ua ai tau malele mai i nei ni usila ma ua lewa i lo toia onga ai o lo iai lava le ngango le SCOPA wha mole asiata. Whaftai atu mole whaafsiri e pei ona si la fia o le maftanga ni al SCOPA ele o se maftanga fato a tau amata ua faisi leva ua lango mau mai fo i tia sa ia nisi fo i o tamali ia le ngata i leo tupu matamali ia nisi fo i o whalitua matausi na o lato amata lia mai ia le maftanga SCOPA i tono New Zealand ai o loo soifua mai lava i teimini se taso presidente pito i matua se tasi fo i o tamali i o tato tunu ua loa lani tautua i le tūlanga whaateko nolosi ia le afionga ia nganga i olo afasene o se tasi na o afoi o tamā matua ia na avea ma presidente masalo po vai teimo le fitu skulu ia tato mafofaula ia mai fitu skulu o mai lea ua lua afe lua skulu matasi ua faisi leva tele o tau mwhai mai fo ia le mafutanga SCOPA ia lea ua o mai fo i na mātou tama i vai teimi ia ele nāma laina ia le ato whai aso alo ia le to whai a tele ai Dr. Ailoilo mai lanto uma o na asa ina mai le nei mafutanga ewi o mea nea mafutanga o ngai le whengo fie na tau wha maopopo ma tu wha tasi ma ona tau aveina ia e whaafitai tero nisi o tamali ma tupu ma tamali o tātou atunuu ia na o tau ina lo lanto soifua i le kolisi o Samoa o lo o iai pele naunau ta inga e sisi le whaamalama ma tilo lava i Jerusalema i le meana le puna o vai o le ata mai ma le aonga ia i le mea sa aonga i fo i Samoa. Whaafitai e se te peo nau tā ua le taimi usola. Sa awa ia tulu tātou porkalame ma le BLU TV i tātou wha moe le alo wha ngā solo le taimi le nei i le malaine ti polo i Manurewa i lunga Browns Road. Ma whate ia ia u ele ai se sele upule ta ua whate ia. Le anga o le SCOPA ia ua maasani i lana tautua ai le ngata i lea o le ngaluenga fesosoani atu lea i o tātou tangata peitai. Ina ua uwa ia sui o le SCOPA le tātou wha moe. Na langona i le whawhitai o le nganga ma le loto ona o le loto noo. I le ngata i le lango e au noa ma te tutongi o le ofo i nātu o le taimi o le mea pito sili o na whaingatā i le soifuanga nei o le taimi o le tangata. E ofo i nātu ai e sosoani i a mositas tangata. Ia e mwhaiona e sau noa wha mole lava. E ai se mafuanga nā e ai se tō wha i a masifina ngalo li tātou asosi. Ia tātou te o e o pongi le nei wha moe nei o tātou ngari lue whatasi ma le komiti wha foe o le nei wha moe asiata. Whaftai Lorenzo o le morsi la fia. O le sunga ia Sara Tupolo ia o le presidente na o le mafutanga SCOPA o ia i taimi nei o tamaitai. Ia le ngata i lea o le sui presidente le sunga ia Mao. O le mātou whailau tusi ia o le sunga ia Pai. Ia ma le tamaitai ia Vera le sui whailau tusi. Ia o le awhionga ia le au pepe tāla i lene. Ia malo tangata whatau wa. Ma ua lea e ta o afoi. O ni va ainga o tope. Ina tūlanga le te uina o se leni a wale mafutanga tamamtini tuai o le polisi o Samoa. Na hai sto whaina whiunga presidente wa tele fo inisi o fuanga sa tau whaiele asosi a wale nei vai taimi ia matulanga fo ia e wha popo ai ia mene o mafutanga. Ua le whaatau nuina. Tanu ai ia le lockdown ia matulanga fo ua iei le wha mai o COVID tono si o tātou atunu.
o ina na manatu wa le tau no tātou no fuai e miso tātou ia o mafutanga a oonga wa tau no faa li atu tātou langolango ina ia tau no fai una ia nisi o te loa toe masalo pe toe lua skulu lima afe pe a le numero o lo mana mia le fai o lātou tui pui ai ia tainane a Moses se lua se lau mai le tau mawhainga tama matini tuai o le SCOPA a la ua tongi se maa mawhaisi na sao ia a wāna wha moe o siu tātou atunu a wā a le mawhai ona whai atu pui o le atuai ai lava na tatala ia le tūlanga fo i o fe whaatau wa inga ai mise fo i le vāo le malanga to mātou i lalo nei Hamilton anga i runga i au kilani ua whaisi lewa o fia wa ai ia le fionga ngā ftasi a fui nai le ia fia whai por kalame fo i mfuafuanga a inga a ua le mawhai ona toi whai ni a fo i tūlanga o maftanga ona o le wha mai. Paftai Asiata lewa maua lele yasu lau fina ngalo ma le sautoanga i tūsai fo'i ia ma le tō whaa fo'i na i le komiti ia le ngata i leo le tātou asosia le SCOPA ina i o tātou tutu whatasi e lango sua i tamali i fo'i o le atunu o lo o whapena ona whatau nuina ma tū whatasia lo tātou wha moe le aso ma le aso tai au ai tau la mua i la sunga i whawhenga inga mo lātou whaletua lau whainga luenga to tofi fo ele tua i le tau mawhai lea e whatau nu ur wha moe leo lo whanga soro le so o risi vaenga tā ua sa whapena o na mai tauina fo le tātou por kalame le so Asiata i lava i le malane polo i manurewa o alo ma whanau a mātua o lo whapena o ne tutono le tātou komiti e o fo i alo ma whanau a sui o le tātou asosia le SCOPA o le lava o lo whapena o na ngā lulu e whatas e iaile tal tonungo le tātou por kalame Asiata langa o whaupunga fo i maritelo whamtalanga o lo whapena o na so na lafu lungo penga ta whai langi e whata tau lava le tui pui o le COVID-19 fuluiva e ala mai lea i whana witi ma tupulanga talavou e fōlinga mai e ta tau o na muli lo tātou watunuu i le taita inga lea ua amata mea i le SCOPA o fea lava ya nga ai ia matua e te tau foi ona ave i mawhanau ina ia tasi le talitonunga awana i ese le vahenga talitonu i ai matua ia au la foi e pe against i ai tupulanga talavou i le tui pui e mwhaiona e sau noa mai le vahenga wha mole fisosoani foi i alom tama whanau tupulanga le vahao le tātou watunu Whaftai mole si la fia o matua lava ia po tamā o ulu ia matai o ainga e talitonu ia pe ia so se tūlanga whai tono o tātou ainga ma le tamu whainga mai whai o wha Samoa ma losi le leo tamā ma le tina e una ina le whanau ia e lei whai stamai titi e anu ese ai fo i le whatonunga le tamā ma le tina o le mea tātou o mai wa ale ai loa mo tino le lua le whaapo le fuspau te lua whairoa ai o le tūlanga i lau sila i fo i le nau atu fo i o alon whanau ai le ngata i lea. Mo lau sila fia, Lorenzo nete e te mātau le teimi nei. E le o mawhai o na tui i la tau i lalo mai o skulu lua tau sanga. O le papo lenga la le nao iai fo i le mafutanga SCOPA. E mawhai o na maua le tangata lea whataita inga lea a whawhena i a tātou walon whanau e le o mawhai o na iai le puipuinga. Ona o le mawhai na pui tātou ia skulu lua ngai lunga. Ai a whapela e atu tātou ia le o tuina ma abatu le whaamai ia i lātou ia tātou whanau witi mai le skulu lua ngai lalo le pepe mea. O se whaafita au li tele le nā. E tatau whai ono tātou matai tuina le tūlanga lea. Ia pui o tātou a inga mai lava i le pepe mea. Se ia o ina i o tātou mātua, ia po ta mawha matina mātutua. Ua lausi na sina lo nātou soifua. Awa o ila tau ia pito i sili ona a whaitete ngatai le whaamai nei Lorenzo. So it's a community e ka kaunga tutu whaatasi lo tātou watunu. Atunu atoa. I tupu matamari i ane ngata i leo whalitua matausi. Whaifutai wa amata mea pa i o lau whainga luenga tofia le tua. Awa e amata mai maunga manui o nu. E amata mai maunga manui o e kālesia. E amata mai maunga manui o ainga. Ia o ina tātou te talitonu, a whapea e lei mai le saurunga, e manuia fo i lalo i tupulanga lalo vaoa so tātou atunu. Asiata o lea ua o atulea se singa le ilo delta ina i tau pitunu i Waikato.
lua vai aso talu ai o lea sa faapena ona tuuina mai ai tua e leo se tasi foʻi o pagotā mai Mount Eden Prison. Masia i le tangata lea se tasi foʻi o nofoaga o pitonu o le pitonu o Waikato. Ia ma o atu i lo le faamaʻi totono o Waikato e o foʻi la i tala i o mau le tatou polokalame o aveloli. Lea o loo whaingaluenga pe i le taimi nei as essential workers. E fōlinga mai o i lātou ia loo whea ia i le whaamai le vā o le bora lea o Waikato ma ukilani. O ani whalongona sa ho o i laua fionga male ainga i le ngata i leo le community a Samoa le taimi mua whato ātou whalongo inai. Ua sa o atu tono Waikato le whaamai. Lorenzo, naitasi la fia le tūlanga aia o le fefe. E la ngona le fefe. Lenga o le o whaingoa ina le whaamai nei o le whaamai oti. Nela. Wa le mwhaino tātou i loa le sau o le whaamai o ai wa afia a o ai ele i a afia. O le whaingata o le whaamai fwoi nei. Ia ele ngata mo le popole, mo le a fwoi le atu atu vale o le loto. Ia mo le sila fia i le tūlanga ia o le fefe, la ngona le mautonu. Ia e o lava foʻi i tulaga o galuega ua faaletonu ai ma tulaga o galuega ma mea faapena ia o tupe maua aiga ia taʻilo outou ia o loo nofo mau i niusila a o aʻu e leo nofo mau i niusila a le usu e faigaluega e lē maua se mea ai ele toʻalua ma le fanau o le talamoni lenā o aafiaga lanā mo loʻu lava ia tagata foʻi Lorenzo e lē mafai ona ou alu i le mālo e talasaga se penefiti mo laʻu fanau. Ai o i lātou whātaitainga tangata whaingaruenga pe wao. A le usu e whaingaruenga. Ia alono winga le ai le whanau, le ai le tō lua. Wha le tonu le vili mai o ainga mai sa moi whalawelawe o le lava le tupe maua. O nai nisi fo ina o awhianga ia te au ia la ua ia o langona ina i fo i le whanonoa. I le umi na lockdown o tātou. Ai wa tatau na tatala le tātou the economy awai o le tulanga ia se famtala tu pelo wa ia afianga i le lockdown mua i le masina mua I lost $3,000 worth of my commission ai o le masina lona lua I lost 5,000 lima afeta lai le masina lenga lusi la wa ia nga i le tulanga le fatau tavale. So and that hurts. Mo ko ki nga le lava fa so ai fa ftai le I o mo pele le tulanga le malo si mo le ola ai ia o le nau ta ingal na e mana o mia le toi fa o tato you know the man na ia sa ia tato le free. We went to every game, we went to enjoy the life. Ka ko fia sa tonga sa ia ni sila e una lockdown umalalangi ale ala wa fa ina tato. Ia le fo oto e maua tātou tu langa whaintal nei o le nofo I whale, le oe whaingaruenga, ia ma tele I lava nisi fo whaafita hauli. Maua mai le tala I nā I lunga ato mātou I te puki. Puke kohe e po te puki. Se fulu lua ia tupulanga, pule leola. Whaafita hauli nā o mea neo lockdown. Le o sau le mainstream media tu langa nā. But mental health, there's a lot of afaina o afaina I tanto tangata soifua ono le whaamai. Whaftai o le wai tā ua tūlanga le se furu lua tupulanga tala vau. Pule le soifua, pule le ola ona o afianga mai le lockdown, ia ma le tau mia I tonu a inga ua le mawhai ona toi fo'i ai I le soifuanga ma le ola e peo na masani ai. E mawhai ona o mai sau fautuanga wha mole lava as a leader. E mawhai ona o mai sau fautuanga le taimi lava le nei langa o lewa e sau nua le tūlanga lea. Me sau fautuanga I tupulanga tala vau lo whapena o na o I a fianga o le mawhau le ngata I lea o le loto ia male tangata atua langa o le holistic health I te tau ona pui ma vava ai le lei. Ai le lei ona o mai sau fautuanga wha mole leanga o e fo I lea I a fianga. You know, wauia a tonu ele mawhai ona u whaalongo ina ma o tele loa a fianga o loa a fia. E lau stunga tiata taluai ona e te lo no fo mau ini usila pei ona e taua. Ai mawhai ona o mai sau fautuanga fo I lea mo tupulanga lo tātou watunu ua tau a fia ma fau ona le lockdown. Ia, e pei o le tūlanga na Lorenzo.
o le tūlanga ia whaingata i le mea nei e ta o le mental health. O le tūlanga o le e whaisi whaingata o le tūlanga le mai se lava e le whaia lockdown na tamai nei se fulu lua tausanga o le tamaititi runga i o Kilani. Pule le soifua. Ai whai mai lava o whaesea inga te tonu malona uso matua sa la tau e misa. And o le whainga tāle nā, ua o ina i a tātou alon whanau, la iti tala vau ma ua a fia no nātou soifua. Ona i tali tonu o le mea sa masani, mantua fo ia a matala tātou wa o onga. Sa ma whai ona whaaso atu lau whaafita auri a tamaititia ia se furu lua tausanga i lesi se furu lua tausanga i lea onga mawhisosoani atu au wou. Ai ina ua lockdown. Ua tele ua leise se te toi Talanoa iai, ua le mwhai no toi maua le feso ta inga mawhana. E masani ona maua le meo le mili tino whaatasi. E se alo oe whaatai ta inga fo i o fo ia. If you're locked down in a room now, yaile a fianga I lo mafofau. Te ia ia wa ese o langona, ese o afoi o mafofau mai tupu ai. Ai o le mau le faso ta inga masani le ai mafai ona e mafuta tu ile se uso a tangata. Ai mai se fo mafutanga I kalesia, mafutanga fatai ta inga fo o le SCOPA mafutanga. E mau ai fia, mau le ata. Mawai foi la ia leo tūlanga leo le whewha soa I o whina ngalo mamanatu. Ia wa atonu ia le lo wau tununga e peo le mena masa. If you share your problem will be halved. If you share your blessing will be doubled. Longa winga I te tau no tātou maua tātou wawa noa I tātou te saoloto ai. Ina ia mawhai e whesoasoani I o tātou mawhau mental health. Ina ia mawhai no tātou wola saoloto maola fia. Ia ile nei atu o leo te loa Lorenzo le tio ai fia New Zealand sa o le tafe ele so asusu man beli after ia sa matango fia le fautuanga o tu ina mai mo tatou tupulanga talavou ia nga fo ina fa nai pala potpotonga ia manai fa tasinga ia tai pe o le SCOPA vo nga lea pe ia mulu ai lava vo nga le se o fa tua me se e ma wena vo nga le mulu Afoi Lorenzo le afoi. Me foi na no tano foi tingi SCOPA foi no fia ata alo I mafutanga ala foi el wato I mania. Oi le Asiata. To foi la vata fatana no ngar COVID is fuluiva. Pasalo sa mai tau mai foi la tunu ato malalo langi le tumu o mato supermarket ina wat fala wi lo mai foi le tamata pale me ya tsinda turn ola lockdown ta to taiao. Ia ke va ye tolu se la mitale mi foi ngale o kiu supermarket sa fa pena na tupu ya te o ka tu langa le o le pole le ngate le o le panic. Oi, o le tūlanga lava ia e pe ona tātou wawa e fo ele na o tamaki mai kaura. Sa tupu na mea. O le fo ina tupu ele o tainui. Iai lava le lamona na e whapea e siri le alu tasi ala whainga o le whaatau le to e alu le whale o loa. O le panic buying, it's not all about getting what you have at one time. O le tamu whainga ia awana I to e wa o le alu so o le whale o loa. O le telefo ina awa noa I ono PC ai le whaamai. Ai o le nau o isi tangata ia tasi ala whainga o le whaatau ngā te le whaatau ina ia mwhai ona whaaso soa I se umi o le vai aso, po le lua vai aso. Ina ia awane I maua le mele o le alu so o le whale o loa. Wa o le tele o nisi places of interest na mafua mai, ia o Pampensingi, ia o supermarketi, ona I mafua mai, ona o loo wheo wai whaafia ato I matangata o loo afia I le whaamai. Ai e tā ua I o le mele o le afu, o le nofo tā pena ma le nofo sāuni. Ai e pei ona whaasoa mai pēr tātou pare mia, e mese fwoi o le tūlanga o iai a le tā penanga ia New Zealand. Aua tātou te popole e panic buy. O lo matua I lava ia farms, lava ia tūlanga o tamau a inga ia New Zealand. Ma lava o loa. E tātou te afoi. E masalo pe tātou te auria I le lua afe fast o lima. Ea? E aua lanu pole fua I le taunwhai panic buy. O lea lava o tamau a inga New Zealand. Ia awane whaasoa le tūlanga o tamau a inga le ngate lea ia o mea ai ia ma mea tau mafa o tio tātou o tuno. La sunga le vai malai Asiata o e foi o stasio tai o le tātou o tuno o lo whapena ona e
tu mai fo I mtangi o lo awa I le community a Samoa Waikato e mawhai ona e sau noa whautuanga mai le tūlanga lea as a leader. Ina ia whautua le tātou atu nuu nai Waikato I le whainga le tuipuipui. Ai po e si le fia fo inisio no fuanga whapitoa lo whanga solo le tuipuipui ia wala nga ia tuai ro tātou atu nuu whamolmole. Whaafitai, o le teimi nei e lua ia tūlanga o sosi po le tūlanga fo I o a fo I. O le Kaute Pasifika, o se tasi nā o a fo I, o sosi o lo o, ia po se tasi fo I o a fo I. O vaenga o lo o ngā lulua I le whainga o tuipuipui lalo nei a mātou. O le vaenga nā o lo whaila lato tuipuipui I le Richmond Street car park. Ia I ila I le next to Hamilton Old Boys Rugby Club. Ia o le vaenga lo na lua o le porkalame o lo o taua veina le South Waikato Pacific Island Community. Lo a whiangai e male fionga ia topa landi no noa. Ia mana la tau foi o le taimi nei. Te lei o a foi. Vaccination stations o tatala I tono si o tātou I tono lava o Waikato lava ia. E o foi tono le university a wao o le Waikato University. Ia I foi ia le a foi le tātou vaccination drive-through o lo whai nai le I tono le university I Waikato nei. So ele o le tūlanga lava ia ele ngata I Aukilani ai I te tonu foi o Waikato. O lo ngā lulue ba ai le tūlanga I le Kaute Pasifika ia ma le South Waikato Pacific Island Community. Ia o la tōna o lo tau whaia ia le tūlanga o tuipuipui mō tātou tangata Pasifika. Ele nao Samoa ai mō le Pasifika a toa o lo nofo ia mo papa au fo I lalo I Waikato nei. Aftai Asiata ia le nā Samoa. Paali lau lango sua I au nanga Pasifika. E ila wan manato lo to tele fo ia lo matama whanau o le tātou atu nuu o lo whapenau na tau tua mai te tonu o ia au nanga mawhaala potpotonga. Ia, whaare lau lango e ala I le whainga o lo tuipuipui. Au le fwe maa ue le tātou Port Kalame le Pacific Health Talanoa. O lo ta tala fo ia GP practices ia po whale mai la iti I lau fo mai whale a inga e mawhai fo I ona e anga I e whaatino I lo tuipuipui o COVID-19 fuluiva. Ia e la fo atu ia Asiata e mwhai ona tu ina mai sau nuanga whaiu ia ua fo I le whafong anga ma le taputapua I mai fo le tātou atunu patino lava lea I le aso ma le aso tae au ia ma le sao tele o le tātou SCOPA I lea fo I wha moi. Ia, whaafitai Lorenzo, ia mō le sila fia I seo tātou atunu ia e pei lava na watu le tu o lalo e mana o mia o tātou ngā lulue whaatasi o lo o wha wau le porkalame I le aso nei ia mai le na amata mai le iwa le tae au se ia o atu le lima I le afiafi ia o lo o wha ngā inai ia le Manurewa Netball Courts I nai Manurewa sua e tala e au o lo iai nā ia le President SCOPA ia le sunga ia Sara Tupolo ia mai se foi ia le sunga ia mau ia le mato superintendent ia manisi o sui o SCOPA e fesoa soani ia te oe mora silfia e faisi fa le tono mato ia la no nei Waikato Lorenzo ele o maua mato pusa mea ai amu ia o tau ngai nao na e o vai atu nei wa saudita le pusa talo mai le market sa mo so ma le si o le pipi ma tau tia le tūlanga na wa ia le so a su e failo tu I aso nei ma le aso taia o te le failo o polo misia tu le aso taia o pe mo se pipi ma se talo taia ai o nei lava ia na mo le pusa tau mafa ia mo le pusa si pipi ia ma le pusa talo ia e fai e tau mafutanga I le afiafia na nei mo le atu whaftai tele I le mai mo whaafonga fo iso tātou atunu ai mai se foi ia o le whaatalatan noanga le aso lau sunga Lorenzo alofangia le tua ia whangaina foi o soifua a wale tau tuaina o sio tātou atunu mo le atu fo whaftai tele I lau whionga le ngaftasi I lau whionga Martin Anae Fuimaono whaftai mo mea uma ia alofangia le tua tātou wai whai tātou tuipuipui o fiava ai ia auto mo ia te le fia mana o mele o sum te fiava ai mo ia mo tang mo tu mo fata lofa ma fusi ma opo mai o to na o no foi lunga ngai au kilani ai fa mo tele le tu le yaso
Le sunga ia Asiata Fuimaono Aloalii Wright o le sui le tātou asosi tama matine tuai ale kolisio Samoa le SCOPA ia ma le tātou wha talanoanga ia a whai o tau wha fonga masina mai mua mai whai wai kato ia anga i fo mafio ange o pongi fo business ia le sunga ia Asiata o lo tau mawhai mai ai wai kato e wha manuia le atua e la sunga mal whal tua e le ngata i leo le ainga Asiata nea fiafi manuia le weekendi wha soifua ia. Soifua. Ia lo tātou whātalanoanga le nā, ma le sunga ia Asiata o maa ia io e sela matango fi e saunoa mai fo i taitai ia e whetalai lava ma saunoa whaataitai tātou o pongi e le ngata le tātou tui pui pui ia ai o pisi nisi fo ia alo matama whanau o lo tātou atunuu e le whapea fo ina le ngalo whainga le tui pui pui a ve lango lango ai a umatu tui pui pui ai a ngai pia tātou e fisosoani ma lango lango pisi ngisi ia alo fo matama whanau o lo tātou atunuu o la vavada fo e tātou musika mai saunua rue ia ai o tam mat fo ia uia ia unto e fo i melo tātou por kalame tātou o sa o lava e la update o le so. Ia, tae manuia ile, pa ia male, mamalo tātou atunu Samoa. Ala whai mai fo i whanunga le lei, le nei tae au, ile alofa malanga le lei o lo tātou atua, ia vi ia pea. Lona swafa, ia mai le soe o lava i le whaavavau matango fia le nei aso a fo i mai le atua. Ia wā lava le whaataunu i nau nisi fo i o whaamoe ngā tāua i peo na iei nei manurewa. Le Samoa Vaccination Community Action Initiative. Rona winga. O se whaamoe o tu whaatasia lava i le community lava ia. O step aside i health providers ai ua au mai le whaatutuanga i le community a Samoa a mata mai lava i le au whaingaluanga totofia le tua i sunga i whaafengainga mo la tu whale tua le tu whaatasia ina leo le nei whaamoe le aso. Ai fie whailo atu o lea ua maua i le whailo inga le tātou porkalame. Ma se stasi al committee le whale tua i a valita pass o ia lea. E le ngata
o lo ngalue matau tua do tātou atunu i te tonu o le pro-care pitai. Ua ve ese lava le pūlou a professional hat, from a provider, ai ua militino whaatasi, ia ma le komiti ina ia tu whaatasi, le nei wha moe moe tāua, mo le tātou atunu. Ia, o lea o lea, tu atu le nei avanua, ia i le sunga ia valita e whai fo isin tātou whamtalanga le nei tāi au, tā lofa valita o amali nei tāi au fo? Lofa Lorenzo, ia, so i fuamanu ia, whaafonga mai ora a Samoa ma le tātou atunu malo, lava so i fuamau ma lange ma. Valita o le mai tau atu le pisi a le ngata fo i le whaatu muli o ka paka i neil no whanga lo whai tātou wha moe moe. E mwhai ona e sau noa mai lava i sina li poti puu ia awa fo i le whaafonga anga lo tātou atunu u wha moe moe lo whanga solo le so. Whaatai, o le wha moe moe o lo whanga solo i le ne yaso, ua wha ingoa lea Samoa mo Samoa. Ma o loo tai alaina, e komita tina amata mai tai o Samoa. Ia, ngalue wawa ma le au nanga whaasoifua ma lolo ina. A le Pacifica Medical, o loo tai yulu ai le isi foi tina Samoa. O vai whangaloa na seri, vai atu suafa. Ia, ma le lango sua ma losi, a le asa. O ila tau ia o loo au mai i te tonu, soani. Au mai i tonu le community, le tau wala au atu, le ana au atu, ia ma le whaatala ula atu. I a tātou lupe whaalele, susunga i whaafea ngainga. I e ka le sia, i a tātou ngā lulu e whaatasi. E le ngata i lea, ia Sports Club SS. So se vaenga, so se vaipanoa, so se tuli manu o au kilani nei. O i aise Samoa e le i o i aile tui, ai tau ona tui. O le whiaule nā, o le nei aso. E pei o nāwa yaso o atua na yatu. Whaatu mulia lava le nei tai au, tau whai pati mai. So a tele o tau no mai. Ai mai sere tūranga le au talavou Lorenzo. O ina le na iai le vaenga lea. Lua ngia lai titi lava. Ia, o mai tau wina. Leo mai o tina, leo mai o mātua. Mo moli mai le au talavou. Whai o lātou tui, aisea. Puipuia le ainga. Ia, puipuia foi le nao Samoa. Ma o le nei la wha moe. O ia tātou me alo whalaiti. Po tātou giveaways. Na mai olo o ia tātou food vouchers i te tonu. Ai o mau mai le provider. Ia i le Pacifica Medical. Ia, whaatasi ai o le fisosoani asa. O se fisosoani tele lea. O lo serve le malutai au. O lo serve fruits. O lo serve whanguvai. Ai o lo ia i tātou food parcels. E fisosoani la lea tu ia inga. Ia, ua mi lava le lockdown. Ma le aini ngā luenga. Ua pangatia foi le tūranga lea i to tonu a inga. O se li boti lai titi lea, Lorenzo. Valita o le situlanga o lo whaapoleina i pia le malo la tunu o le saunga le mu. A wā lava le anga i mai e whaitu i pui. E mwhai ona e tala ia le process o lo whanga soloina, ia i le tau nuu mai lava le tāwale, a ngā i mai to tonu o le hall. A wā lava le saunga le mu, wā le tūlanga lea. Pei o le tūlanga popole o lo whapena ona tau mia ma tau fia i pia lo tātou watunu i le ngā solo mai. Sao lele saunoanga. Ia, e o mai tā vale, a ngai mai loi te tono o le gate. Wa iai ina le au whainga luenga a le Pacifica Medical o i la tau. Wa iai le to mai whapitoa. O le initial screen la lea. E fesili ngia, e fesili ne iai ni symptoms. Ne iai nisi o iai ni aunga. A whai iai ni aunga. E te le anu i whafomalo usa. E to e sausa o tā vale a ngai le isi tu, ma ngai le fale. Faton wina lo ala ia fight test ma vai family doctors. Ale vaenga ele lei mai le initial screening, ona mai lo le paka. Ya, ona fa tali ile ina e fight out limit la fight tanga sai tono le tato ho. E o matu le vaenga, sau le ole bala au. Ya fa solo tayono, fa solo taivalu. Ina ya ta ofia tato numero le sau ngalemu. Ya ma le vaenga leo le lua mita e leo mawhai ona solia. O le puri fofonga po le mask compulsory. Pe te valentia, pe te whainga luenga, pe te sau e whailo tui. Malu puipuia, aisea, e le isea ngai whaile tu winga. Ai o matu ai maua tu ai fo i ma seisi case. O lea, wa ngā lulu e whaatasi uma lava ia organizations, ia community groups, ia au nanga ia providers ia waiai. E pui mua lava le saunga le mu. O lana au whainga luenga. O ila tō o loo mai e fisosoani. Ai mai se le mamalo le atunu. O loo awhiwhio mai. Ia malu pui alo soifua awe te popole.
e malu pui pui alo so i fua e o maleo na whaatino, te sua mai whafo i tono lau tā vale, ia mai e, tu atu loi lo maota. So tu langa le malu pui puia, ua matuama ua lunga i lene yaso na whaata waina. Manu ia tele lava, tasi o komiti o le tātou wha moe moe, ia ua fo i le whenga iai o le Samoa mo Samoa, ma le wha moe moe le so ma le aso tae au, wha manu ia le atua valita, le tātou komiti, ia e maisio sunga i wha whenga inga mwhatua. Whaftai tele lava Samoa, ia le avanoa nei matai au, le mawalo avanoa tapuni le lima, toi a mata tai au le iwa e tau le lima, lo avanoa muli muli le imisi o le tui, whaftai. E o le whaletua ia vale ta pass mai le au nanga le ProCare pitai o lea lava ua tūlai mai ia vale ta not from a provider ai ua tūlai mai o ia e lango sua as a member of the community ina ia o pongi ma lango fo i wha moe moe ta malii ia le ngata i leo whaletua ma tausi ta mai tai o lo tātua tunu Samoa ma le lango sua sunga i whawhengainga o le vasenga o lau whainga luenga tutofi le tua le wha moe moe o lo wha solo nei tapunia le tūlai lima le fiafi o le whatoa o le le tā le tūlai wha maua lava tai me tā ngai atuai i le malaine ti polo i manu rewa i lunga o Browns Road e whailo tui pui pui ale ai to ta tala tai o le tūlai e iwa i le tai au sa ia pā ia lava le lima i le fiafi ai peifo i lau na tā ua e le sunga ia Asiata le Talanoa o mai a o le ngai ku whaire kama fo inga le o le muri pipi e wa vaila e sele manga ia maua marekoko Samoa o le supoesi ia le ngata i lea o le whaifua i o le mea sile o na tā ua o le whaifua lea o loi tui pui pui. Sa whesiringia fu e le tātou por kalame valita i le tūlanga o le sangwa le mu. Le anga o lisi lea barrier po lisi lea mafuanga o lo tau fia i pela tuntunga ea ngai i a tātou wha moe moe wha pitoa ia. Ai na sau noa valita e malu pui puia. Pau lava le tūlanga i mana o mia o na whai e tātou ea ngai i whai tui pui pui ia mauti no le whai o lo fifofonga po le mask ia mai e tau se sia pea le lua mita pea ea ngai atu o i le vā o oe ma le isi tangata. Io e tae au, tātou tutu whatasi Samoa mo Samoa. To e lua se fulu tasi afe, 21,000 Samoans in Auckland e lei whai atu i pui pui o le whamai o le COVID-19 fuliva o le nā lava e maua Na sau noa i stasi fo i o fo mai si ni al Pasifika, Dr. Api tale mai tonga, i le asona na fi. Masalo ana ua o le nunga le valu se fulu pasene i ale numero tangata Pasifika ua mahea o na whai tui. O le atatou vavai e fo ila i le sau le mu i lalo le numero cases ia po i latou e mau e wha mai. Ma vave fo i e tātou i lalo o le vaenga mua po le level 1 o tapu sa fo i ma vavao o COVID-19 fuliva uilea. O se tala pu lea mo le wha mai o COVID-19 fuliva i totono ni usila i mese lava au ki lani. There are 65 new cases today in the community, all of them in Auckland. 34 are linked, 10 are household contacts and 31 remain unlinked and under investigation. Ono se fulma le lima i lātou whamaunia mai o matanga le soifua malolo ina i lea sole mauai i wha mai o COVID-19 se fuluiva e o mai umai au ki lani lo se fulma le lima lea. Tolus furfa e ia o lātou pitanga masotanga ia male Delta variants po le outbreak lea sa puna e a mata mai lava in Devonport ai o angewa tua i fo isa fu Auckland nui le sa faina e to se fulu i lātou e pe fo ingale o mai la inga to tasi from the same household to se fulu le i lātou. Tolus se fulu mal tasi i lātou na maua i lea so e le o mautinoa pe whawewhea o na maua i lātou i le wha mai o COVID-19 fuluiva. O ia fōlinga mai ai, e le wha pēr fo ina le se ilonga i eise pi tanga ma se so tanga o i le Delta variant outbreak ma le cluster le sa tu la i mai Devonport. Ai fōlinga mai e iei lava niso mafua anga o lo mau ai fo istanga te le wha mai, e le o mai loa le vaenga lea. E tā ua la le tūlanga leo le whaitete o oe, whaitete au, saunga le mu oe, saunga le mu au. Al fesili, e whawewhea o na tausisi ma whaitete, Basaunga le mu tātou ma le wha mai o COVID-19 fuluiva. Tasi la wale tātou nunga le tātou Pacific Health Talanoa i lunga le BLU TV o le whailea o lo tui pui pui. E le ngata i le tau sisia ma le usita ia mo le tai fo i o sama vavau mo whautuanga ma le matanga luenga ma le malo. Ai o le mea pito i sili o na tāua o le whailea o lo tui pui pui o le COVID-19 fuluiva. E wa ka koe fia kui o le mena wai ai.
Waka koe fia kui ai roka wawai aku fo i le kelo petrol vouchers o food parcels. I o le vahenga ia, o le maua o le pusa KFC, o le maua tu whaanga o tau mafa. Ia o le sa misa tui mātou e mu ia o kou ngai le fia kui. Amu ia o kou vai o kou. I tau whatu ai, whai mai mare pale mia, ia o tapuni e le toi whai a se tui. Ia o ngā kako koe wha apea, sao i rora i o pili fo i ngarea. Ke ere o koe nau, ayo, aere ai. O lea lo o maua lava noa le taimi le nei. Talu lava o na tūra i mai ia le cluster po le outbreak i tonu au ki lani i le taimi le nei. Afe valu sa lau lima se fulma le lima leo whainga o cases lava ia i to tonu o le community, mai le cluster o le variant, ai o le vaccination neo tangata Pasifika, i le lei lava le sila fia fo le tātou watunu. Pacific People's vaccination updates in terms of numbers. First doses, 223,947 people have been vaccinated with their first dose. Second doses, 156,831. O loo maua lalo lava le numero tangata Pasifika. I le data le sa maua le tātou Port Kalamia na nafi. Wha se furu tasi ia tangata Pasifika tona o kilani le whaia tui. Ai o le afole numere na o tangata Samoa, talo whai. Pe whautua tupele Pacific Health Talanoa, mala unanga ale BLU TV tātou watunu o tātou wanga i whai o tātou tui, manu ia tele lava le whai unga le neiva yaso, have a happy weekend, and you know what, I have a feeling that Santa is not coming to town this year. Ia manu ia tele o Samoa whaftai, mo le mafuta mai, thank you so much for tuning in, and make sure we all go to church tomorrow and Sunday. We'll see you on Monday.